Lulu, ke re ke library mo lebating la Maja na. Mantwa pele e re ko tlhalosetse gore why ke le mo. Hlalosa, why o le mo? Ke be ke re ke tlo gopela Maja gore a nthushe ka maths. Lulu, ke re ka seno tla re monye boyfriend ya ka ntle le go mpotsa. Mantwa ke dirile phoso. Lulu, go bolela nnete nna ke rate ga o tla mo ke se gona. Mantwa ke gore o ntšea jwang mara o naana gore nka dira eng ga ke tlile mo ge wena o sego. Lulu, a se gore go na le nto ile gore ke go naganela yona ke no ba ke botše gore why o tlile mo o sa mpotsa. Mantwa mara ke lebetse go botsa nako ile o tlile roomong ya ka gore ke tlo ya mo go Maja gore a nthushe maths. Nna ke sa nyaka o tla mo ntle le go mpotsa. Wena e le gore o nyaka eng mo ka gore o mpoditse gore o tlo bona Maja tomorrow. Maja, a bere girlfriend jao ke pedi di ka monto mona di nyaka wena. Ka mo monna bona le hona le ke huile ga ge ke thabeng ka nnete. Maja, a banna go bojije monna ka it will end in tears well o di event situation is so. Monna a ke tsebe gore ke tlo dira jwang ene ke a kwa gore ka kwa ntle ba hao mana. Ba re monna o bolang ke a khelleno ke re na se ba do bola wena mo. Ka mo monna ge o tea ka sesepile ba decide gore ba tsena ka moka mara monna ke tlo bona ke dirile bjang. Monna gore a go ka mogo ka bonang o ka nthusha go ka gona mara. Ke re wena o zidile Maja bedi a ba ke tsena ka monna ke a kwa wara. Ka mo monna wa o tsamaya monna ga ba tlo shala ba mpolaya monna. Na ke tlo tsamaya re ntšhala ke madi. Mantwa ke a bona gore o tlile go bona motho wa gago ka moki se se ra gore Maja ka sa kgona go nthusha ka maths. Lulu, tsamaya library hle, nna ga le ke sa bone motho wa ka. A gona bothata o ka na kokota nna re ke tsamaye. A gona bothata mogotsi wa ka, re tla bonana tomorrow. Ebile ke kwele o ka re Lulu a sepela. Wa se wena monna o tsamaya le modimo monna a ba ke tlo bolana se basadi bao. Monna ene o bolela nnete gape o santse soon ke no tšea decision gape nka seno tšwela pele ke phela ka mogo. Maja a bebele o panetse monna o izo thakgatša basadi ba babedi. Tsa mo bolela girlfriend ya go ya kokota nna ke se o thapa. Mantwa my love be ko go gopotse wa tseba. A ke re bo nkganyetša mola ke le gae ke le go founela gantši mare bo sa sware phone. I'm sorry babe be ke sa le busy ka something. Wa tseba lebile beng ka sa go bone le kgone be ke nagana gore ga o gona roomong. Gomme be ke le gona. O ra jwang ka re be ke tla mo gantši ke go nyaka ke sa go hwetše. Ka ma se nka mpotsa gore o bole fa o no mpotsa gore o go bone kwa shopping complex. Ba kae batswadi ba gago ba tlogile nako mang mo Thef? Mantwa batswadi ba ka sala ba itla mo Thef gale o ka re sale ke ba bona kgwedi ya go feta. O reng gape ka mo mpoditse gore ke se ka tla mo room ya gago ka furu ka lebaka la gore be o na le batswadi ba gago. Ka mo go boditseng oh man ebe ke lebetse batswadi ba ka ebe ba le mo today. Maja wa o ka rompotsa maaka so? Mantwa be ke lebetse hle ke dira ka gore ke swere ke stress sa test ya maths ya Monday. So mpotse mo go na le ntho e le gore wa e dira le Lulu e le gore ke tshwanetse gore ke e tsebe. Wa yo botšiša Gape Lulu ba le mo reseng ya lena ro nyaka di-notes tša maths mo ga gago. Lulu a nkga fela na se ke mo tshepiše di-notes tša maths. Maja a ke nyake Lulu ka mo roomong ya gago ke mogotsi wa ka mara ke mo tshepe. Mantwa ga o nyake re tentšha mara ge re feditše o ngwala ka Monday. Wa se ba nna ke palela go thapa no ka re Maja o tile le moene e wa tsa campus re phela boima shem ene ke nyaka library ne nka se library ke sa thapa. Sam ke gopela o nthushe ka maths tle ga ke kwešiše selo. Lulu o expecta bjang go kwešiša o sa attende di-class le nna gapa le serious ka sekolo. Nna ke attenda di-class a ke tsebe gore wena o bolela ka eng. Okay go bontšha gore wa attenda mpotse gore re ngola ka eng ka Monday. Ga ke sure ka gore lecturer a senke re fe scope. Lulu ga botswana o tletseng mo university ka gore lecturer le file scope ka Friday. Friday ya ka kgona o tla tlelaseng ke be ke lwala. So lecturer le rongwa la ka eng ka Monday.
Lulu, ke a tseba gore bo sa lwale ka Friday bo le busy ke timišana le masogana. Sam, ga o se nyake o nthuša o bolele o tlogela o bolela ditšhile. Sesiwe, na a se nna Maja le bokao a ke tlo thušetša ke bobotsananyana bo ba gago nna nka se kgone go go thuša. Wena Sam o na le pelo e mpe gane wa o le selfish seo ka information ya sekolo. Lulu, ga ka tlala wena mo university ge ke sa nyake go go thuša a ke nyake. Ga ke makale ge o sena girlfriend wa tseba o ruti shemo. Lulu, ke gopela o tloga mo hleng le nna o nšitiša go bala. Maja, o thoma neng go bala? a weno se ka wa ra ke hloke go iprepare ya go ngwala test. Maja, o rajwang gane o nyoko ba hlaba ka lerumo na? Seo ke sephiri sa ka ke hloke go go botša. Baby, mpotse mo, batswadi ba gago be ba tletse go dira eng mo thefo le hono? Batswadi ba ka e be ba tlile go mpona. Ke taba tše botse tšeo go bontšha gore ba sa go rata. e ngwana bo Mantwa gape ke re o botse ya Na cancer swinene. e monape kopela number yago mone Why o lava ku ni ka tinambara ta mina ta riqingho? ke nyaka go thusa ka dilo tšeo tano le thoka mone Swilo swo fana na yini? A ni hleketi ni ta pfuka ni lave ku pfuniwa hi wena. ke nyaka go thusa ka maths cause go tolo ba kare o dia maths le wena Na cancer kambe ni ta tipfuna mina. ke re ke a o tsama a o tsamei toela I vula yini ka boti? A ni xi twisisi kahle xipedi. ne ke re ke o phutla a o phutse a bo monna ka se bona mosimana o nyagane mo campusing A ni na mhaka a ni tangi lani lavana na relationship mina ni tela ku ta kuma degree ya mina. o no tshwana a o boze Hi leswi u swi hleketaka sweswo hi mina mara a swi vuli ku hi leswi ni nga xiswona. Lulu, ke rile o tloga mo hleng le nna ebile o mpalediša go concentrate. Sam ke a o gopela tlhe gona ge ke gopela o bala le wena gape le nna ke nyaka go qualifya ngwala exam. Bjale nna ke tsena kae? Sam ke gopela o nkwele botlhoko tlhe gape a ke šomiše bazari ke patelela ke batswadi school fees so a ke nyaka go ba nyamiša. Lulu, ke tlogile roomong yaka ke dirile diplan tša gore ke tlo bala eng ge ke fihla mo library nka se tlogele diplan tša ka lebaka la gago. Gona ge ga gona bothata e re ke go šutelele o kgone o dira dilo tša gago. My love, nna ke swere ke tlala. A gona dijo ka morumong ya rena Manto. My love, tsama o reka di-chips re tle re je. Okay ai re ke go di reka gona. Yo gape ke lebetse bra ya Lulu ka fase ga mpete ke tlo bana ke dirile jwang mara jo I hope gore Manto a ska e bona. E jwa tsa bo Lulu ba pora le bona motho o no shia bra ka roomong e seng ya gagwe. Hai Room ya bo Maja e na le ditšhila man. Hei masogana ga a cleanwa bona gore go jwang mo fase. E re ke ba cleanele room ye ebile ke nyaka go move mpete wa Maja gore ke kgone go suela ka mo fase.